I pozdrav ljudi, pozdrav mi gameri, dobrodošli u nešto novom kanalu. Danas ćemo igrati Minecraft nije preživljavanje, nego Minecraft kreativ. Uglavnom, malo da vam objasnim. Uglavnom, ovo je moja kuća. Ovdje trebam da dodam još jedan stup. To ću upravo. Treba će mi ovo. Samo spustimo da ode ovako. Ovdje stavim malo zemlje. Mislim ovoga. Onda ovako krug da stavim da izgleda lepo. I ovdje ćemo stavimo ovako jedan blok. Onda ovako. Tako ovdje uništim. I ovdje. I to je to. Ovo sam sad popravio. Uglavnom ovdje sam napravio kao neko malo selo. Mislim nije selo još uvijek. Ali bit će. Imamo već 2 village'a. Tako da uglavnom ajde da krenemo da pravimo kuće i to ostalo. Ovdje bi mogla bude jedna velika kuća. Da ide odavde ovako. To ćemo da napravimo. Ovdje će da krenemo. 1, 2, 3, 4. Onda 1, 2, 3, 4. Znači ovdje ide ovako. Ovdje 1, 2, 3, 4. Spojimo ovako. Stavimo ovdje 2. Ovdje ovako. I ne, ovdje bi trebalo da ide ovako. Da, zaboravio sam. Uglavnom ovdje ide ovako. Ok, to je super. Ovdje će ići cobblestone. Ovdje ide drvo. Tako otprilike dotle. Onda ovdje ide ovo. Tako. Ovdje ovako. Tako. I krov ide ovako. Mislim tako ću ja da namjestim. A inače u pravom selu ne ide takav krov nego drugčiji. Ali ovdje ću ja tako da namjestim. Tako. Onda ovdje ide ovako. Ovo bi trebalo da ide skroz ovako. Ipak neće ići ovako. Tako će ići. Da, zaboravio sam da kažem. Pre svega ostavite like, share i subscribe. Ako još niste. A ako jeste, super za vas. Da, tako, tako. I ovako. Sad ovako da postavim još ovo, da zakrpimo u rupčavu. Tako. Sad mi treba cobblestone. Da popunimo ovo tu. Tako. Opa. Dobro, sad još da popunimo ovo tu. Tako. Uglavnom u ovoj epizodi će biti samo ovako neko kao građenje i tako to. Pošto ne mislim
ništa ono strašno puno da uradim, nego namjestim ovo to selo što sam krenuo da pravim. Tako, ovo smo sredili. Ovo je 3 bloka, meni treba 4. Tako. Tako, i onda idemo ovako. Tako ćemo. Samo da popunimo ovo, uništimo ovu tu zemlju što imamo. Stavim drvo ispod. I naravno da stavim svetlo da ne bude ovako tamno. Stavim tu jedno, tu jedno i tu jedno. Ovdje idu prozor. I tu ide jedan prozor. I ovdje ide jedan prozor. Tako. Stavit ćemo staklo. Ovako. Ovako. I ovako. I ovdje ćemo da dodamo ovako. Ovdje stavimo vrata. Prvo ovo da uništim pa ću onda stavim vrata. Dobro. Uglavnom u villagerovoj kući, koliko ja znam da nema ništa, ali ja ću to malo da uredim. Stavit ću ovako. Stavit ću ovo i stavit ću dupli chest ovako. I sad to valja. Dobro. Sad i onaj drugi moj villager ima kuću. Da dovučemo ovaj put do te kuće. Sad izvučemo odavde ovako neki putić. Fuck, propao. Samo da uništim ja ovo. Op. Fuck. Op. Tako. Moj villager ima još jednu kuću, tako. Da ja sredim ovdje sad malo još krov. Dodam tu još neke stvari ovako. Napolje mi se kerdera, izletet ću ga, nabit ću ga, znači toliko nervira. Tako. Sad mi treba još ovo i ovo. I mogu da se vratim ovdje. Ovako. Meni je lakše ovako. Tako ću ja ga napravim. Samo moram da budem siguran da mi se ne spawnuje ovdje koja čudovišta ili spawnać, zašto